Kador Bashnong Maulai Yorengap Haringkat Kejinget Relang Bat Katanat Puli Putih Jonggap Martin Luther Christian University Hena Kesengi ke Arpen Rutrik Uyayong Kalapelong ya ke awareness program Halor Kapang towards a zero waste community. Laidon lang hakani ke program da ke BDO jong ke Maulai CNRD block ke kong dahun Sisalindo kum ke kongsan bat resource person hakani ke awareness program udai ubak bankit nongbri. Nalor kejingkren na kekongsan bat kejing ai jing ikai na resource person kisamla puli jong ke Martin Luther Christian University kila ai ya kejing ilakai street play ban ai jing ikai ya kinong song snong kumno banlong kiba adakar khamtam ha kejing le khut bat ban numra pathar ya kinyut kinyer. This is the first time bang adan ha program ba the organize ban snongi ban penlong kini the street play ko belong ba very my time have experience lang na tina ay pero ito snong baro kumbay ong isa ngalawan nakapol siya kapol ng programs kaya jong snong kalong kaway ka snong po maulay ka ba kabalong kabayalam na katinginig sa kung no ban mobilize yaki fight ba ban don kataga jing yatray lang kung naman nitip ba kung cleanliness kung mangitip kaday ba kaday ko collaborative effort mo tinintang ba kasnong kalite lang bati institution bati kina school but office journey but kumpaw kani ka message ba kongsan kam which is cleanliness and zero waste community dai kata ka topic kalong masnya badam tam siya kapok kasnong journey ta asyuang ba nakaliyang ka sarkar ni bon schemes mo ni don ka Swachh Bharat Mission kumang tip wala labon sila ta but ni don ro po district Bukit River Rejuvenation Task Force tang kata kakiteng kaday river rejuvenation tang kapit ya ba lo jingkod ng po kasnong namal ba lada kikod ka piyin ka sen kasnong jini wa ki umro kinkod kaday bet ka holistic approach mo. Plastic waste ka bopi berat, nilai kumno mission ni gitu, recycle isna furniture, kum kimi suki isna data plastic waste. Itu yang kita nila license nila astang yang kena kam tega cing, apa pun yang astang kena kam kajing temu jeni kalau ban, nomor pengila ini pola dengan plastik ketika we ngecak nyut kemampuan kumputer, karena lagi propose dan yang sebut berat ini bila minta ada yang 100% yang berada langsung karena diberi. Dia ini bata baniru basani kamnong siya ngolong musra pada kaluan nga din na siya musling musra pangkatang kena kadang lik ilum kiwa kadang kuat minta tang alipay yang siya kita ilum kiwa bun bagi ladap dapat plastik dia ka nong ini kabakta ha kamtam yang bagi sini kumjo bagan ni kajing jebo kamtam ka plastik kalau bun cepat pelat and balik ko ka bun ru gading na kajing berat pathat jingi gibril tinggi dia kemudian ilmu ki baru bagi saya senai kini furniture items kini ki suki kini buat pun jai ke plastik kedi koi gacak nyut jadi ke material lah dong ba kalau pila betul di senai ke plastik ban bekas kapan snew kapan kelas snew kepala senai kena ke plastik bendera ini beriu dan ipat dah ke tambah kelaya tak akan lanjut lah teman dengan subatai sakoi ga project ka bangilang le ang kay hapo kasnong mo gun hapo tam ni lumi kini kumapi ka tam na sakma ka bipet ka ikut pa ang bata pinmet sadian ka bilin na lintir ang pinya sadian kanyo dong to ko bala isu kay kala ima kala taplo do kanyo te bentar ka don ka project ka bangilang bangi tuko ya ka wa umian te betala nyo bunai ka ayat ka ni project bangila alum la kumlo lai posan na cha kilo kanyo lapo ko bagi itu kanjut kebangi belum napo kawa di recycle lagi isnatian ni sedih. Te kuntang i punya kan ni project bentar kala don kumba la cendon ni ni project gila punya. Te bagila aru ban punya kan ni project lempa kajing itu yang kasnong ni kala nadu basang bagi nadu basang kan ni project kala don berkat bagi kala erap yang iban ni kan ni project. Kumta kadba usam bateria ya kai na katakapak kaliya kalaong yosam. Wah, pagsan. Kiritan ki plastik ni, kini ki sampam ki. Kibe kita di mga
Hah? Berhenti bakal? Hoy, natay ipitigril untuk bertampak ya na. Isupit, hampa zero waste. Zero waste? Hoy, zero waste kamu. Ini kinyo tibang nak berhila dari sini dia nak kini. Ni nak bertentang dia ni tidak tak kita kata. Ni kini pada kini nak dan berat, bahkan berat ke apa? Dia sahabat dia berat nak dan sedangkan dia kini pasti dia. Hadin kata, kamera kalau yuk sepang kata lagi ya keren, jong kalia badisam, kalau let ajan jongki, bad kalau on. Pun, apa pun ini manusia, pendakan tadi, selaka dan selade, ban song itu jumban, ban pendakan duk itu pelajar, ban ra itu tian ni tian. Kita kan kita terlibat dengan kita perlakuan apa? Toy tidak hidup badan, tapi mentoy pada kemarin, bagai kenal yang bagian kemarin. Kau sahaja yang tahu mentada kini kijing kibarit kibanitan kelakon meneraci pun kijing kelas kalau wei terjadi. Kunta kadasbin kabalak ni lenti babaro shikata bandan kibril kiban padan kami ka ndayam ban manoru ban padan kami ban berat yakiyut kunta habau sam bakaria kila berat yakiyut pakila penkhut kadasbin kalau om Blame Shibong. Kunta, kajing alang palo, bakajing persang kagarib jongi. Dan wala ya kajing kenla, kabakraw haka imlang sa alang jongi. Pero ways kambut belang ha, lay kambut mangingyale ban persang. Kentag ya kanyod, diang ya kajing kenla, kublay Shibong.